Hello guys, nongeye kubasuhuza rero abantu mukurikira ibiganiro by'ino channel. Uyu munsi rero twabazaniye ibintu bijyanye na Facebook, uburyo ushobora kuba wahinduka umu content creator kuri Facebook. Ushobora gufata account yawe ukayigira professional, nawe ukabasha gukora content kuri Facebook muri ubu buryo ngiye kukwereka ahangaha. Urabona iyo winjiye hano kuri Facebook account yawe, uraza kandi hano handitse what's on your mind, ukandeho. Urabona bari kukwereka nkanjye, urabona Habo Wise aba followers 5,000, nka followinga abantu 173. urabona iyi ngiyi bari professional dashboard. Ubundi ubusanzwe ngenda umu content creator kuri Facebook, urabona ko ubusanzwe ngiye kubereka uburyo account yawe nawe wayihindura professional, ikaba professional nyine, ukabona bano ba followers 5,000, hakaba hakomeza kugenda hiyongeraho n'abandi, atari bya bindi ngo Facebook ngo ni inshuti 5,000 reka ngo nta zindi zakiyongeraho. Ubu munsi rero ntabwo ariko bimeze. Dore uburyo wabihindura. Uraza kandi hano hari utudomo dutatu ahangaha, winjiremo, winjiremo. Niwinjiramo hano rero urabona barakwereka ibintu bya edit profile, profile status, archive, activity log. Ku muntu rero uraba ufite hano hari aba followers, ahangaha hari aba followers, hari aba followers. We niwinjiraho ufite account itari professional urahasanga hariho friend, hariho aba friend nyine ubona ko ari inshuti. Ariko numara kwinjira ahangaha kuri utudomo dutatu, uri buhite wemeza ahantu handitse gutaninga professional dashboard, kubera ko twe dushanzwe n'ubundi tuyifite ari professional dashboard, dushobora gucreate content mu buryo bworoshye. Urabona ko iyo professional dashboard kuba twayifungura ntayirimo. Ndagusabye rero we nusanga hano hari aba followers 5,000 hari friend, wihute account yawe igire professional kugira ngo ubashe guhinduka umu content creator kuri Facebook. Nkwibutsa rero niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, kora subscribe, utange comment, ukore share, kugira ngo ubashe kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye binyura kuri iyi channel.